Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Kai phulang so alang sunalong Asam Islam Arjan kabonda pon bom ahud mohor kinep kapang chengpo. Pai achiklo ni pai inkoira troxi ningkan surihinira inkoira PR ni lakha inkoira trox Duabar Greek constituency ke parlo adim kai pholang so alang sun mate waterfall along Asam Islam Arjan aphan mohor nang kachinepon. Lapen labang so Asam Islam Arjan along cheparjan dun nong nam kachithangklong panka ingtipen japonsi kai pholang so waterfall alang sun lapen nohorjan bagan along mesen pen mohor kinep pangchengpo. Lapen la solong Karbi piatumta awar sai long dun si mohor chinep dun si mesen cheparjan dun long lo. Adun tu anparta la solong isi pen isya phan ladak pen cheparjan dun long pen penang an Karbi anim so primary atum amen klang dun pen shooting dun long lo pusi anang litum pen chethan pon lo. Labang so cheparjan shooting dun atumamen lake kabon ing tipi arbina terangpi milika terangpi duruchi bepi lapen arisang photumta isi awar sai longpen cheparjan dun long lopusi ning arong chepi ponpingti. News report Karbi Anglong News Channel. Acha ni nang litum laso film ka shooting along nang litum dudun lo nang litum laso film shooting along ko an bak nang litum ning arong dun lo. Nilitum ke ning arong piglo pima puluti nilitum alai song ke lapusang ke phopipin lang lasi nilitum fanang ko humri po nilitum sitame chero par piglo lasi Ansu seli tum sitame Karbi tum sitame ke paplang nun thekji phansi none plang hamikli tum ta ke mathalo la sini tum da thekja sitame ka shooting dun lo la sini tum han sitame support dun tha none plang ansu seni tum mane aplang ki dun thekji along ansa laso film shooting along mene komami laso ninga chithi ason mene iling karong la pu mene iling ka chithi ason amuni do malaso ati mangbo Odo pangkosing tihan ke nilitum ta ningche thelo pima pulati alang ta Karbi la pen alang sitame nilitum Karbi ang long nang ke shooting pen nilitum han Karbi phan sitame nang ko humri palang phan sitame ke ro pipar pek lo sir apunar loge Karbi ang longot film shooting koribole ahise apunar loge kiman bhal lagise প্ৰথম কথা হৈছে এটো একদম ধুনিয়া লোকেশন এটা আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা যে এই লোকেশনৰ কাৰণে আহিবলগীয়া হৈছে খুব ধুনিয়া লোকেশন ৱাটাৰফলটোৰ পৰা বাগানখন আৰু মানুহে নতুনকৈ এটা লোকেশন দেখা পাব বুলি ভাবিছোঁ আৰু অলমোষ্ট ভাৰ্জিন লোকেশনটো অলপ খোজকাঢ়ি যাবলগীয়া হৈছে কষ্ট হৈছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু মানুহে চাই পেলাই ভাল পাব সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ স্যার আপোনালোকে এইটো ফিল্মটো নামটো আপোনালোকে কৈ দিব পাৰিব নেকি এইটো এতিয়া আমাৰ কি দিছে নামটো হেৰি ভাইমন্দা সৰি মই পাহৰি গৈছোঁ গৰমত চিনেমাখন হৈছে মুনিন বৰুৱাৰ ওপৰত বায়'পিক নামটো হৈছে ভাইমন্দা তাৰমানে তেখেতক ভাইমন্দা বুলি জানে এনে মুনিন বৰুৱাৰ ওপৰত বায়'পিক স্যাৰ আপুনি আগে পাছে আৰু কাৰ্বি আংলং আহিছেনে এইটো আহিছোঁ মই ডিফুটো বহুত কাম কৰিছোঁ তাৰপিছত এইটো লোকেশ্যন মই প্ৰথম আহিছোঁ আপুনি স্যাৰ এইটো আপোনালোকে শ্বুটিংটো আৰু ক'তলৈকে শেষ কৰিব যাব এতিয়া আধাটো আমি কৰিলোঁ তিতাবৰত অলপ কৰিলোঁ ৰদহলা পথাৰ আৰু ইয়াত কৰিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া আছে যোৰহাটৰ ওচৰতে ইটাৰ ভাটাৰ কিবা 2-3টা শ্বট আছে স্যাৰ এইটো প্ৰাইভেটত চলি আছে নে কিবা গভৰ্ণমেণ্টৰ কিবা নহয় এইটো প্ৰাইভেট মানে এইটো কোনো গভৰ্ণমেণ্টৰ হেৰি নহয় এইটো নিজে প্ৰডিউচ কৰা আৰু Annual General Meeting Dolamara Lemspen Dolamara Culture Hall along Kapaidopo. Duabarguri Lakha Inko Retro Constituency ke parlo Dolamara Lems along Patumi AGM meeting Padupon. Bangso Amayalong Lems long Maipu Hundor Pang Chopensi Mai Charipo. Lapen Bangso Amayalong Alhi Amana Pengpen Kachetongdun Lake Dolamara Town Chairman Mongol Singterang Lapen Duabarguri Lakha Inko Retro BJP Mandal Committee Maipu Sunaram Sinar Chetongdun. Lapen Bangso Amay Kibi Lake Ningkani Sipen Ephongsi meeting Padupon. Athema Ningkani Si Angbong Kopi Kosonsi ke Klemma Lapen ka Khoros Kapadam Kapawang ko Anma Lahai Sitami Chethan Chimumpo. Lapen non kiwang chiaphan kopi koson ke klempensi ke mejima sitami
chingki chethan po la pen dolamara lem salong sitami sarkar pen kopisi nang kapalima lahai kopi koson claim chima lahai ta chethan chimumpo la pen dolamara lems kongchun bang ron chontiron pen sitami jumesen bidi sore rat aphan than pachini po la pen non pining pen sitami kemisen pen ke claim ke dam chi aphan sitami chethan chimumpo la pen ke dam tang aningkan pen sitami dolamara arat sang nang cho en dunlong wer abang phia tum sitami kai ke ta ing samjin lam ki lampong ave pin pen apot sitami dolamara lems pen kachuru pachurpo tangte phirang ke thainu lam the kaninji arjupon singa duwa bargri pen edwardson crow report karbiang long news channel halo ini ke ne tum ni kan sek pen pada ame idiom amit ting pada lo masih nah sokar dan pada tang dukau mesin itu nak soting masih klaim pon iniถ้าเราล้อในการนี้เซ็กันบ้องเป็นปีกิโลมาเลยมาพันสีดำมาประดำมาคือลูกสันมาละโซ่พุทธะอันนี้ตุ้มเชียงไว้ปนดูล้อแต่เป็นนนกี่แบงดีพันสีแบบแรงคนที่รัฐเป็นพันสีที่รัฐที่ทุกคนที่มาละโซ่พุทธะเชียงไว้ปนดูล้อแต่เป็นเซ็นทรัลเป็นนายปีที่ตุ้มพันเอฟยูสามารถดูซอนorganisation lah so putak dari tu ratan tingwai pon padulok masih kado berada hin ber kami so kita semung ardi nang pidulok nang tula itu nona tema pada lo ni itu tema tu kami lah mana tu kami nongkan lapen itu bilang mana tu ni kalau ni pas sama ni lah Apa ni jalan lo ni tu kecing aku ke mana online kali dia masih bang dim ta bang si sang la long ber lo bang proxy dim ta bang proxy long ber lo api non dia online system nang paduka kan ini mat ta so lo bodi dokumen nang kahang thuma la so tum joma dun lo la so joma ten na teng bang ke suman dum nang chong vet suman bang ke apai dum het la son dulu het ta so aku tak ram ratu jadi tu mana putih dulu kami langsung tak itu buat kita bipon di pan sikit tingwai pada pola pilih Islam Jal Jeevan Mission JJM scheme pen ke claim asai ningka ni si parde tami kapatang tedet ajok kedoan apat tami henuet ni phai inkoi da trok CR ni lakha inkoi da trok dua bargri constituency diring polling ke parlo thanglong arat aphantami JJM scheme pen ahem ki jun alang long nang chi pusi pipon lo bon tami ke claim kasai oi pen ajok thanglong arat atum ningkang samsi chipaklang po Lason si Bharatiya Janata Party India long nang chari det pen kidukilak arat aphan eson pen eson scheme pipon lo Laso along PM Modi tame ason tin scheme along punon sodak pen lam the isi paklang pon lo na khaunga na khani dunga pu alam the lason thak si Karbi Anglong Autonomous Council along tami BJP nang chari det pen eson scheme fund kidukilak arat aphan nang palilo Laso along dua barguri MSC constituency ke parlo diring polling thanglong arat aphantami kijun alang kasiksak theklong si JJM scheme pen pipon lo bon tami ningkani si plengdet aphitami laso alang kijun longle det ajok ningkang samsi chepaklang ponlo Laso along thanglong arat pen Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang lapen Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi aphantami Prabjin pen nang patang pipon vek thapusi chuning ripo Laso ting pen ahok pet kachini ji aphan pherang ke tum kahumri dam pen ke theklong dam ateng pen kam ke claim isina tak kemisen asai thekpon longle ason Alang rong nang lili ako anujok pilar kreplap ason si thekpon lo tangte laso along madlo adai ke PM Modi kaning je alam the ason si Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang tami JJM scheme pen sodak alam pangdak pontang lo jong si JJM scheme pen natni arong tangte det mate
ke claim nang chi ating pen claim pon pi pulote ke claim vek a contractor aphan sodak pen ing sai pon chi pu alam thetami mai meeting along pangdak ponlo la so along ke claim abang phu mate contractor amen lake munus gatami pusi pachini po news report Karbi Anglong News Channel. Volong Komati Municipality Board angkang ingdeng thong keprahini langpher hawar risonim sorong aje LHZKYF aparman tirikamamai kisengpong jutang jubat hello khai araji jutang jubat hello khaya chethe lapen jutang jubat hello longri longpat aparman anong athang paklarpo la hello nepi longri la hello nekhai la son si patumi pai pai achiklo niphai ing koira trok ningkan surihini ra ing koira phi arni langpher constituency ahawar volong komaji municipality board angkang along ing deng thong keprahini aparman langpher hawar chonel Karbi youth festival LHZKYF aro atumpen krung chingsai amai padupo labang solong chingwai chingsai ponsi ar putame chepek pontanglo Athepi lake Karbi akhai kerengwer chiaphan jutang jubat pen hello ilitum khaya chethepu chemathasi jutang jubat aphan ilitum ansose pangchopo nangchi lapen kaching khon kenang sot bino lapen Karbi akhai ajutang jubatami ansose kapating thur kapaprang pon bom chiaphan ilitum Karbi akhai pulote nangli nili kadu kawita arpu dore Kamatha ponangchi lapen ke claim pon along cherap chetodun si alir along chipi pon thekaphan ning isi dowek nangchi labang so ingdeng thong keprahini LHZKYF tirikam amai ke sengpon along amana pengpen Karbi Anglo Autonomous Council EM Madhuram Lekthe board chairman Longki Be alang litum chetong dun pen kewangchi langpher hawar risonim soronga je katalon pon chiaphan mesen me etpen patumi tirikam amai paduponlo Volong Komachi pen Rensing killing report Karbi Anglong News Channel. Langpher tanga songin pen. Akipi konsil los kewanji indeng kong kebra ini dapis sulit sorowaje ketalon konti akan ini jadi tumberi kama amai segito lama ko diri kama mai ini terduga be arone batami cuma sampai kalau kira kita lagi lama so nanti sulit sorowaje ketalon apa resepnya kita mau pergi dia bisa sampai di dalam rumah jadi jadi itu kalau dengan kita ini nama saya kita mau kita cari pendidikan jadi kita besar deh kami Allah Autonomous Council lo sports lakukan youth welfare lo government board chairman Longki Be ke macam pemain buat mereka lakukan ke halang nama curang dunia ham kong jumbang lakukan so aku di tentang kalau komati municipal board chairman yang sekarang ada masih nama tinggal kita ini Mission net dan kita mau pergi ke alam itu kan itu kami pada kabar ramai kan sebelum bisa itu kami kan singgai kisah dan lakukan ini itu alam itu iklim dengan cepat ini mission kan langsung kami ini itu masih ini itu tentu kami sedang alam itu dekor kamera ini mission kan kita mau pergi ke alam itu kami kan cakap itu dia Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me